Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Singapore. Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Singapore Tarimani Shanmugaratnam bagiranye ibiganiro byagarutse ku butwererane mu nzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye no gushimangira imikoranire iri hagati y'abikorera mu bihugu byombi. Iki gikorwa cyabaye kuri uyu wa gatanu tariki 20 Nzeri 2024 Eastern, aho Perezida Kagame ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 6. Amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro avuga ko Perezida Kagame na Perezida Tarimani Shanmugaratnam baganiriye kuri uyu wa gatanu tariki 20 Nzeri 2024. Perezida Kagame kandi yabonanye na Perezida Tarimani Shanmugaratnam wa Singapore. Abayobozi bombi baganiriye ku nzego z'ingenzi z'ubufatanye mu bucuruzi, ishoramari, serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga ndetse n'intambwe zikomeye ziganisha ku kongera imbaraga ubufatanye bw'inzego z'abikorera hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame kandi yanabonanye na Minisitiri w'Intebe wa Singapore akaba na Minisitiri w'Imari w'iki gihugu Lawrence Wong. Bombi bongeye gushimangira ubufatanye bukomeje buri hagati y'ibihugu byombi n'indangagaciro bisangiye zirimo imiyoborere myiza n'ubuyobozi bugamije guhindura imibereho y'abaturage. Abayobozi bombi kandi bishimiye isinywa ry'amasezerano avuguruye agamije gukuraho gusoresha ibicuruzwa kabiri, azafasha kuzamura amahirwe y'ishoramari hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri. Uretse aba Perezida Paul Kagame kandi yakiriwe ku meza na Lee Hsien Loong wabaye Minisitiri w'Intebe wa Singapore. Baganira ku birimo umusaruro w'ubufatanye n'ubutwererane buri hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame na Lee Hsien Loong baganiriye ku ngingo zitandukanye ziri ku rwego mpuzamahanga, uruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere ndetse n'inyungu zifatika abaturage ba Singapore n'u Rwanda bakura mu mubano w'ibihugu byombi. Today at Eastern in Singapore, President Kagame attended a lunch hosted by Senior Minister Lee Hsien Loong at Easter. They exchanged on various issues including global affairs and the impact technology on development. They also discussed the productive economic. Lee Hsien Loong yabaye Minisitiri w'Intebe wa Singapore mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2024. Muri 2022 yagiriye uruzinduko mu Rwanda rwari n'urwa mbere agiriye muri Afurika. Ku wa 18 Nzeri 2024 nibwo Perezida Kagame yatangiye uruzinduko rwe muri Singapore. Ku wa 19 Nzeri 2024 yitabira inama y'ubukungu izwi nka Asia Summit iri kubera muri iki gihugu. U Rwanda na Singapore bikunze gufatanya mu nzego zitandukanye bihuriye muri FOSI, umuryango washinzwe mu 1992. Ni iki gihugu gituwe n'abarenga miliyoni 5. FOSI ni umuryango uhuriwemo n'ibihugu byo mu migabane itandukanye, aho ibihugu biwugize bifatanye mu kwiteza imbere no guhangana n'ibibazo biba byugarije ibihugu bifite ubuso buto. Muri Nzeri 2023 kandi u Rwanda na Singapore byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kwimakaza iterambere ry'ubukungu. Amasezerano yasinywe binyuzwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ikigo cya Singapore Cooperation Enterprise CSCE, asinywa na Ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore Jean-Rodier Uwihanganye n'umuyobozi mukuru wa SCE wa Man Kong. Azamara imyaka 5 ashyirwa mu bikorwa mu nzego zirimo ikoranabuhanga cyane cyane mu kwimakaza umutekano wo kuri internet no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Yari arimo kandi gukora ibishushanyo mbonera by'imijyi y'u Rwanda, gutunganya ibyanya byahariwe ubucuruzi n'inganda, guteza imbere ibikorwa remezo n'ubwikorezi rusange n'ibindi. Umubano w'u Rwanda na Singapore kandi ushimangirwa no kugenderanira hagati y'abayobozi b'ibihugu bombi. Habimana Jean d'Amour muri Singapore, mbibutse gukora subscribe,
share ndetse na comment.